لا هەرجاکەی بن دەمباش دەمە پێشکەشکردنا بولتەنا دەمژمێر شاشە و دەست پێکەی دەژی سارنوچە. شاندەکژە سەرکردایەتیە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا سەردانە کەنیسە ئەرمەنیان لە باژارێ دێرکێ کرد و جەژنێن سەرێ ساڵێ لوان پیرۆز کرد. پەیادە دە سەربەستبەردانە چەکدارێن داعشێدە بەردەوامە و هەری داویژی پەیادە بەهتەرژێ سی چەکدار و ئەندامێن داعشێ سەربەستبەردان. مارکۆ ڕۆبیۆ سیناتۆرێ ئەمریکی دەبێژێ دەما سەرخەبوونا دەوڵەتە کوردستانی هەتیە. ڕۆژنامە واشنگتۆن پۆست دەبێژێ مایک پۆمپیۆ وەزیرە دەربێ ئەمریکا ئەندازیارێ پلانە کوشتنا قاسم سولەیمانی بوو. دووبارە سلااوە ئیرۆ سەرۆکەن ئەنجومەنان خۆجهەیەند ناڤەندا ڕۆژئاوادە لە بەژارێ قامشلۆ جبینە خۆی ئەسایی لە داخستن و تێدا ڕەوشە سووریە و کوردستانە سووریە گوت و بێشکردن و تاکە زیر سەر ئەکتیڤکردنەوە لە ئەنەکەسێ دنا بە پێکاتێن قامشلۆ دەکردن. شاندەکژە سەرکردایەتیە پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا سەردانە کەنیسە ئەرمەنیان لە بەژارێ دێرکێکرد و جەژنێن سەرێ ساڵێ لە برایان مەسیحیەن ئەرمەنی پیرۆزکردن. وإذا تيجي على أرض الواقع يعني هن مو بس أقلية دون يعني هن مو بس أقلية دون الأقلية طبعا نتيجة السلاح والقوة والمصاري اللي ژەبارە پێشتەبانی کار و چاڵاکیان ئەنەکەسێ ژ بۆی هاوبەندیە ئیرۆ هاوبەندیە وەرزشوانێن کورد ئۆفیسە کاروبارێن ئەنجومەنێن خۆجهەیەدا ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لە سووریەدا لە باژارێ قامشلۆ خەلات کرد. پەیادە دەست بە ڕادەستکردنا گوندەوارێ باژارێ کوبانێش بۆی ڕژێمە سووریە کرد ئەوژی وەکە وەفاداریێژە ڕژێمە سووریەرە و ژمارە گوند ڕادەستکردن. پەیادەژی گوندەوارێ باژارێ کۆبانی ڤەدەکشێ و جە هێواندا ڕژێمە سووری بجێ دەبێ هێنجێ دەرنە خۆجەهێژی گوندەوارێن باژارێ کۆبانیژە ئارکێرە ڕەگهاندن کۆ پەیادە دەست بڤەکشاندنە گروپێن خواژی چەند گوندێ دناڤبەرە کۆبانی وان عیسادا کردن کۆژ دەهڤە بێهتر ji şeş gundan valakirin û cih hêwanda artêşa Sûrî cih digirin. Heman jê daran got ku peyedê gundên Korek, Birzinar, Leqleq, Bîrxata, Bîrnasir, şeş yên ser bi bajarê Kobanî ve ji duh ve valakirine û berepaş vekşiyane. Piştî vekşandina peyedê, gundî vegeriyana malan xwe û di metirsiyê dane ku rejêma Sûrî jî wekî peyedê dest bi ser mal û milkê wan nade. Ji derke taybet ji gundê Korekê dazanîn ku rejêma Sûrî bi heman şêwaya pêşoreşê bi welatiya re didin û distînin û destê xwe dane ser mala wî û kirine cihê leşgerî. Hêcaya gotinê ku xelkê bajarê Kobanî wekî hemî bajarê Rojavayê Kurdistanê destpêka şoreşa Sûrî da di 2011 da di pêşandana di dijî rejêma Esed derketin û zarok û gêncan band dikirin û sloganê biroxe rejêm û azadî bilind dikirin. Lê piştî ku peyedê baskê PKK li Sûrî destê xwe da li ser deverên Kurdî û bi biryara ji rejêma Esed Salih Mislum û Mezlûm Ebdî ji Ewropa vegeriyan û derbasa devera Kurdî bûn û bi zora çekan dever kontrol kirin. Her wiha piştî komkujê şeva Xedirê li bajarê Kobanî û bêhtir ji 500 zarok û jin şehîd ketin û bêhtir ji 15,000 şehîd ji gêncê Rojavayê Kurdistanê bûne şehîd. Îro peyedê bajar bi bajar û gund bi gund çawa wergirtin radestê rejêma Sûriyê dike. سیناتۆرێکی ji Partiya Komarîya Amerîkî dibêje dema serxwebûna Kurdistanê hetiye. Di çarçoveya bersiva xwe de derbarê dengdana Parlemanê Iraqê bi derxistina hêzên biyanî û bi taybetiyên Amerîkî ji Iraqê roja yekşemê. Marco Rubio sînatorê Partiya Komarîya Amerîkî di twîtekê de got ku di baweriya min de êdî dem ji bo serxwebûna giştî ya Kurdistanê hetiye. Sînatorê Amerîkî di hejmarek تویتên xwe de rexne li biryara Parlemanê Iraqê kir û amaje kir ku dema ragihandina serxwebûna Kurdistanê hetiye. بەڵێ تەماشەوان ئەژەن هەژی بەرێ خۆ بدمە باژارێ قامشلۆ برێز محەممەد حاج علی ئەندامی ئۆفیسە ئەنجومەنên خۆجیە ئەنەکەسێ بەمرە برێز محەممەد دەمباش
جویناویا ایرویا سروکن انجمن سروکن خواجهی ببرا برز محمود حاج علی جویناویا ایرو لباجار قامشو قاتل درخواستن سروکن انجمن خواجهی انکسه مجالن هری گرین کرونا هیوا خسته سر ده چوبون تکادی لسر چهاتا کرن برنامه انجمن خواجهی انکسه ده پیشروش ده انگوش بوی پیشروش چنا سپاس دروج تماشوان و گهدار آرکیتر گلک سپاس ایرو جوات اما جوات کی فرمی بو وک ام مهانه به انجمن خنجهی یه اکثر انجمنان اجتماعی کردی را ام جوات دکن او جوات جی امسر کاروبار انجمن خنجهی راوستیان و کاری دمها چود کرنه و چی کار پیشیاوان به دما بید ام بهتری خواه لسر روشا کسی خواهی پنابر اونه جهندر سریکانی و گره سپی ام بچاوا کاربن ام خنجهی بسر انجمنی به کاربن آلیکاریه بوان پنابر ار بکن و چاوا کاربن آلیکار بن هنکی او زحمت یک دکشیدن راوستی سروان بله باشا برز بله کرم بله غيري وجي امسر روسا سياسي هرمي دو كاري چكداري كدبو او كوبي چكداري كنزي كي بازار تلتمر وان وتسري قاني دا وترياري كتي كرن او خنجهيا اوان خنجهيا جمر خنجهيا انجمني جمر دان خويا كرن بدوان هرمي او تي جبر جبني ماشي ديركي حتى كوباني هنا جبر ولجي جمر دار خويا كرن او كريارانا بيتشاوا دبن ولكيان كيجا اسدي باشا برز محمود درباره نقشه پیشروژ انجمن خواجهی پلانک دست نشانکریش به هاتی دست نشانکران کو هاتی دارشتن و ده همان دمدا استنگین لپیشیا انجمن خواجهی انکاسیشن روشاوای کورسان دما کوچالاکین خو انجام داده او انجامي يعني استنجي قتين بيشياوان او استنجي بيتري خوا بري دماغي جالي بيدي واسايش بسرفه هنكي دهات راوستاندن ندشتن كانوا وشالاكي خوا بشكل قياسي بك هر واجي جالي درايري جالي آلیکاری کاربن به وان کسار بکن وک خیرخوازی وک شیر نامی چیز خیرخوازی که هبن کاربن کار نابکن بقدمین جوان کسار بگمان او منظمات دولی که درباسی هرمی ببن و بدن دستی انجمن خنجهیا انجمن خنجهی جبو کاربن رابس بکن او جی او واسطات دسوان تدعي گلک سپاس جبوی برز محمود حاج علی اندام اوفیس انجمن خواجهی انکاسه کتب مرابوی گلک سپاس لروشابه کردستان سرباز بردان اندام چکدارن داعش جالی په دو بردام هری داویشی لبجار حسکی و پارزگاه دیر زوره به نابنکاری په دو روسپین ایلن عربی حسد زیادتر جه سی اندام داعش جه زندان خوا سرباز بردان لروشابه کردستان سرباز بردان اندام چکدارن داعش جالی پیاده و بردامه هری داویشی لباجار حسکی و پارزگاه دیر زوره به نابنکاری پیاده بخوا و روسپین ایلن عرب حسد زیادتر جه سی اندام داعش جه زندان خوا سرباز بردان به هفدیدن اکیده لیگل آژانس روسیا تودای روژا یکشنبه 5 چلای 2020 به چارچوبه راپورت اکیده چکدارکی پیاده اشکره دکه کوب دست پشخری ناوینکاری پیاده و ایلن عرب للجزیره حسدی بدهان اندام داعش زندان خل حسكي ودير زوري سربس بردان. كمال وشق سوري حسب مطالب الشيوخ والأعشار والقبائل مطالبهم من قصد نفذ لهم اياها. مالپرا باس نیوز دوی درباری ده اشکره کر کدوی پروسه ده حسدی 34 داعشی بکفالات سروک ایلن عرب سربس بردانه و که بشه یکم روها جداری دازانین که 214 اندام و چکدار داعشی لسر قوناغان ده سربس بردن و اف هجمار یکم بش بو و یندنجی دروژین بده ده سربس ورن بردان.
دربارەی سەربەزبەردانا wan داعشیان حەکەم خەلو بەرپرسê PYD got ku piştî lêkolînekî bi wan tawanbaran re tu tawan lê dijî wan nehatine tomarkirin û tekeskirin ku destên wan nebixwîne lê bi tenê wekû alîgir û piştevanên Daişê hatin hesabkirin ta ku serbest hatine berdan. لم تلطخ أيديهم بالدماء ولم يحملوا السلاح يمكن كانوا متعاطفين أو قدموا بعض الخدمات والتسهيلات لداعش تعاونوا مع داعش Lê gor heman jêderan di demeka pêştir de jî hesedê 13 Daişî bi destpêşxerî û navbênkariya Êlên Ereb li Reqayê serbest berdan. Serbestberdana endamên Daişê di demekî de tê ku behsa destpêşxerî û bangên Yekrêziya Kurdî li Rojavayê Kurdistanê tê kirin. Lê hîn jî yek gava cidî ji aliyê PYD ve nehatiye avêtin û berova jî banga serkirdeyê Hesedê Mazlûm Ebdê, Salih Muslim serkirdeyê PYD destpêşxeriya Ebdê beravêtî kir û tu îtiraf û danpêdan pê nekir û bi dihan çalakvan û xebatkar û serkirdeyên enekesê taniha di zîndanên PYD de ne û çarenivîsa wan nediyar e. îro gereka Rûsî Tirkiye hevbeş li gundarê beşarê Dirbêsî hate encamdan. Hin ji derên xwecihî ji gundarê Dirbêsiyê ji alkê re gotin ku îro gereka hevbeşa Rûsî Tirkî li deverê hate encamdan. Weke ji derên xwecihî de ne zanîngera hevbeş ji 4 otomobîlên leşkerî Rûsî û 3 otomobîlên Tirkî pêk dihat û di bin çavdêriya 2 helîkopterên Rûsî de birê biçû bêhtir ji 3 demijmêrên nebexeka Rojavayê Kurdistanê ew gera hevbeş dirêj kir. Li welatê Norwêcê agir bê mala malbateka penaber ketû di encamê de 4 ji yek malbatê jiyana xweşdest dan. Ji dereka taybet ji alkê ragihand ku duh li bajarê Brêgeniyê Norwêcî agir bê mala penaberê bi navê Fahad Mihemed Osman ketû di encamê de jî dayîk û 3 zarokên xwe jiyana xweşdest dan. Heman ji derê anî ziman ku her yek ji dayîk ku navê Melek Mamo û zarokên wê bi navên Nûrcan û Rohlat û Nojîn bûne qurbaniya wî agirî. Malbata naborî xelkê gundê xulalkayê navçeya Bilbilê Efrîna Rojavayê Kurdistanê û hîn jî vekolîn û lêpirsîn derbarê çawaniya rûdana tawanê de berdewam e. Hevpeymaniya navdewletî li dijî Daişê bê serkirdeyetî Amerîka daxuyaniyek derbarê rawestandina proseyên xwe yên leşkerî li dijî Daişê li Sûriye û Iraqê belav kir û tê de ragihand. Ji ber ku rewş wiha dixwaze li şûna rûbirûbûna Daişê pêwîst e hevpeymanî berevaniyê berhêz û bêngehên xweda bike. Ji derên ragihandinê belavkirin ku termên 21 sivîlan ji xelkê Reqayê li biyabana Sebxek û li başûrê Rojhilatê Reqayê dikeve û li jêr kontrola rejîma Sûriyê de ye bekêran hatibûne serjêkirin hatine dîtin. Di rewşeka nediyar de li gundewarê parêzgeha Reqayê ji duhive taniha termê 21 kesî serjêkirî li deverên dibin kontrola rejîma Sûriyê de hatin dîtin. Ji derên ragihandinê belavkirin ku termên 21 sivîlan ji xelkê Reqayê li biyabana Sebxek û li başûrê Rojhilatê Reqayê dikeve û li jêr kontrola rejîma Sûriyê de ye bi kêran hatibûn serjêkirin hatin dîtin. Li gorî heman jêderan belavkirî ku di destpêkê de termê 14 kesan ku şivantiya pezê xwe dikirin û bi kêran serê wan hatibûn jêkirin li navçeya Me'dan li gundewarê Reqayê ku dikeve dibin kontrola rejîma Sûriyê de hatin dîtin. Jêdera naborî amaje kir ku piştî çend demijmêran 7 kesên din bi heman şêweyê hatibûn serjêkirin li wê deverê hatin dîtin. Li gor wan jêderan her 21 sivîl şivantiya pezê xwe li wê deverê dikirin û taniha kujerên wan sivîlan hatine eşkere kirin. Navçeya Me'dan ya gundewarê parêzgeha Reqayê dikeve dibin kontrola rejîma Sûriyê de û taniha tu daxuyanî derbarî kuştina van 21 sivîlan ji aliyê ewlehiya rejîma Sûriyê ve li wê deverê nehatiye belavkirin. û li gorî çalakvanên xwecehiyên wên deverê belavkirîn ku milîsên Îranê li wê deverê dimînin û gotin jî eger heye ev tawana tond û dor ji mirovahiyê li ser destê wan milîsan hatibê encamdan. Rojnameya Washington Postê Amerîkayê dibêje biryara koşna Qasim Suleymanî piştî tekeskirina Mike Pompeo wezîrê dervê Amerîka hat astandin û Mike Pompeo û Mark Esper wezîrê berevaniya Amerîka karîna Donald Trump bi standina biryarê razî bikin.
روزنامه واشنطن پست امریکی در راپورت که در رانه قصص رولا مایک پومپیو وزیر درو امریکا ده بریاره کشتن قاسم سلیمانی فرماندار بری فیلق قدس سرب پاسدارن ایرانی و ابو مهدی المهندس جگر سروک دست حج ده شعبی و یا ورینوان لگوری راپورت روزنامه امریکی کو هاتیه بلاف کرنو زانیاریج چند برپرسکی امریکی دست خستنه کو نقصنا بخوا اشکارا بکن بریاره کشتن قاسم سلیمانی به صدمه تکاس کرنو سربون مایک پومپیو وزیر درو امریکا هات استاندن جبر حتی کوبری استاندن بریاره جی وزیر درو امریکا چندین جار پیوندی به دونالد ترامپ سروک امریکا و کریه داکو قاسم سلیمانی لعراق بکجن واشنطن پست لسرزار ویبرپرس امریکی نویسیه مها تموزه بوری مایک پومپیو گلکار جبوی پرسا وشاندنا گرزکا سربازی لإیرانی کریه لنکاری سروک امریکا قایل بکه جبروی دمی داوین خلق ده دونالد ترامپ سروک امریکا جبریاری پوشمان بو وکا روزنامه امریکی ده خویا کرن گوهارتنین وی داویه در فتک باش جبوی مایک پومپیو وزیر درو امریکا رخصاند داکو تکازیه لسر بجی کرنه پلانا کشتنا قاسم سلیمانی بکه برپرسکی دیار امریکا جه روزنامه واشنطن پست را گوتیا کو مهک بریا کشتنا قاسم سلیمانی مایک پومپیو بو یکم جار پلانا کشتنا قاسم سلیمانی لگل دونالد ترامپ گوتو بشکریا لوی دمی سروک امریکا و پنتاگون امریکی نه آمده بون کو رضامندی لسر پروسه سربازی لدجی قاسم سلیمانی انجام بدن هروها روزنامه نابوری گوت کو کشتنا بلندر امریکی لبنگاه کیوان لکرکوک جعالی میلیشین چکدارن سر به ایرانی ولی 27/12/2019 کشو هوا گوهارتو پشتی دوروژان پومپیو وزیر درو و مارک اسپر وزیر براوانی و مارک میلی سروک دسته ارکان هبشن امریکا بیگ و سردان دونالد ترامپ سروک امریکا کرن داکوی جورگولین و ایریش اگادار بکنو پلانا کشتنا قاسم سلیمانی جی اجبوی دونالد ترامپ جارکا دن پیش نیار کرن جدر روزنامه امریکی گوت کو صدمه سرکی او بو کو وکر دونالد ترامپ بریاره کشتنا قاسم سلیمانی پسند بکی اجبوی چنده دوگر اجبوی هبونه هماهنگین برا پومپیو اسپرده کو هر دوکان لأکادیمیا سربازی امریکا خواندنو او پیک و او پرس لگل دونالد ترامپ گوتو بش کرنه هروها روزنامه نابوری گوت جی کو دونالد ترامپ وزیر درو امریکا راس پردیش بو باربانی کرنید بر بیاره کشتنا قاسم سلیمانی داد و چند دیپلماتکار کی اروپی جی گوتنه کو پومپیو پیش بینی دکر پیمانین بیانین واشنطن سرارای کو جه بیاره کشتنا قاسم سلیمانی نهاتنه آگادار کرن لداوی دو پیش تبانی بکن جبوی گوتو بیجا که بهتر لسر سیاست نوی امریکا انگو استراتیجیت نوی امریکا در روشالات نبینده مبنداری برز فیصل ناسو اندامی کمیته نبندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا کریا برز فیصل تبخیر هاتی بری کنترباسی مجاره استراتیجی امریکی لروشالات نبین ببینست خوازم سر استین افخوی دست پی بکن ددمه کو هفکشتین گوهارتن بانگای کالوستی آلین کردی تکرن سیاست پیاده و باسکینوی قصده چاوا دنرخینه چاوا شروفت که گلو راستا پینگاوانج بوی هلوستی تابیجن او بانگن کودکن دو بانگا دا جدینه یانجی بستی سوی که بردوام بابت کشبه را گهاندنه را دگینه جبوی مجل کرنه خلکه نرخانه تجره دست خوشه برباش براستی ایرو پشتی قیران سوری دست پیکر گلک تشتن گوهاتر چی بوند هنگروی سوریا دا جی و دروای سوریا جی بس کرد امتکارن بیجن هر بون جمارک ده هندروی اپوزیسیون سوری دا جی و ده هندروی وک بیجن معادلات هندروی سوری دا تشتکی کرده رولک باش ده هاتل ایستاندن او رولاوه زحتری دنگی خواه و وقت بین اسنامه خواه و دنگ خواه سیاسی باش گهانده پای تخت مزن وکل فرانسا و بریتانیا و امریکا و المانیا او دولت مزن خواه رولک مزن جهان تمامتی ده وکی دیجی رولک و خود اندروی سوریا ده هیا دار استاندنا کردی و طایبه جی انجمن اجتماعی کردی تشتکی باش ده رولک خود ده آنی ام دوی بهوری دنیجی ایرو کرد نتیجه و خبات و سیاسی هندروی سوریا ده و دروای سوریا ده هاتا کرن دمینه جماره که زحمته و او جمار جی و جی خو بگره
هندروی او گوهاتنا کانو سیاست کانو دستور کانو هندروی سوریه بیدانین و رولکا کردی باشته دهبه اما جبوی بشار پرسات دی زاد کارن بیجن جبوی انجمن اجتماعی کردی تایبت جی مارتیانا هر روز یک روزا ما خوش یک ریزیا کردی جی نزدیک بونا دار و سنا سیاسی بچه هزکی کردی رهبه نه خونه ده علی تنجی دسته ما وسنگا ما بکریج دانستان نیره. وجبر یواجه استکار مشترک بدم خیا کردن گلک دانستاندن به همه بشه کردی راحتی دانستاندن. نج علی خودشته های مکریه دبینن اول بشه دیگ و اون کار بن دانستانده بکن. او دبینه دوی علی دمرود کاری بپرس جواب کی. ایران تشته گو آنها آتی دانین دیسا با نامک باش نامک درکد برای انجمن اجتماعی کردی. مگود گاوا کی ایجابی و گاوا کی خوش دیجی خوده گو ام بکاربن دانستانده کی باور بکن او بنگه حکیم رو بدین او بنگه هانه گمرو کا بکاربه سر بمشه نایرم رو تشتکی دین و پشتی ده روزا دمک بیگو هرتن او تشتکی به چه به دیسا گمرو لنگه خل بروی و بنگه ها گم آوا کریا یا گو ملتنا لچاوی لیه بری 8 ساله زدی بیجی گل شاوی گاوی گل بکاربن او گاو او بنگه هاتیا دانین گمرو بکاربه سری بنگه تشنی دی آوا بکی نه همه تشتکی وقت دمکی بو امجی درباس ببینیان. بله. باشه برید فیصل زی بما باشه سرکه مجاری استراتیجیت امریکا ام کارن بجن به کشتنا قاسم سلیمانی امریکا یکم پینگاو جبوی پیشروشان گوش به گهارتنا استراتیجیت خوال روشالات نوین دست فکر بیانجی کشتنا قاسم سلیمانی بویرکا وکو بویرکا نورمال و درباس به و تشتک تستیاستان و امریکا دن گهارتن روشالات نوین بگشتی و بتایبتی لسوریه و عراق. بله. جبوی تشتک و امریکا دکی براستی ام که ولاتین دهندری سوریه داود روشالاتا ناوی هذا أمجلا كي ما كاربن نقد بيجي من التحليل بدي بوليتيكي أمريكي طيبة يعني جبر أمريكا شازدة جي سنتر بريار البالي هنا يعني وتدبينه تل راجعان جواد بيجي تجهدار تكي هر عالية كوتش تكيد بيجي بس هر د بشر تعليل ده أو أربعين جاوي جرا ما في ملة ألمانيا وفرست ببرة أمريكية ويا جو بكاربي جيانا يخش في حمواري جياني ده يعني وكي إيرود بغريان ده أمريكا نبرنج كي دا كبي إنه بكاربي سيستم إيران بجهرنا أو رجيم أبي برآبتي بكين أو لجور أو تخصص لجور جمرود بينجي دخوازه سلوكيات رجيم بجهرتن يعني كما يزفتر بكبر بالباس كي أمريكا ده دانستان نبكي حتى رجعي روجي جلك بيماني وابهبرانا جلك وقت بيجي فابريقي ودانستان ودنابر هذا أمريكا وإيران أمريكا وإيران وتبني بهزار شركات حتى إسرائيلية جد دهتوي طهران ودباجار إيران ده بيداد بن يعني أو نجها دماغ بكاربن أو تكلية خوجي قد بكن يعني سيستمك أو خالق دول بالي هنا دخوازن وك أو يا مثلا نووي وقت قوتن أو بكاربن كين بكن ودبن كنترولا هف بيمانية دولتي جهاني بتبعتي دبن وكي دي دوارة أبوري دا وقت بيجي دور بي شكله شتكي بكاربي استنزاف بكي والجور أمريكا تشتغل تخوازي بكريناي خويا أو ببورن بلكي خالن هبو جيرا أمريكا أو سليماني درباسي خالبية أو وقتي قلتن خاطا كسور خيشة كسور تدا درباسي هاتي كرن جبر بي هوايجي يرو أو دسي خوابيتي دا بفروكي خولي خست أو كشت يعني دولة أو تهديدا كي مزنا جرجينا إيران راقو بكاربي سر شرط مرجع أمريكي بكرن يعني يبر إيران الجور حتى زانيارية وراجاندري إيرانية دبيجين وتبرو حريب دبي خوجي قد صد بينجي مليار دولار أن أبوري البانا هاتيش كستن نتيجة دور بيشا أبوري جو أغيتي سرما يعني. باشا
او ببره هم دخوازه گو بکاربه زفتر گو بکاربه شرط و مرج خویا یا نووی گو بکاربه سر ایران بده خویا کرن و به امضا کرن به دولت دیره نوکا گو ایران خوازه و گو امریکا خوازه. باشە ئەمریکا بکوشتنە قاسم سلێمانی بە ئاوایەکی ئەشکەرە بێک و حساب ئەشکار بەدەن ئایرانی ڕێبکەی لە بەغدا نامەیاوێ ji بۆی خودی ئەیرانی شخصی ئەیرانم بێژن دەوڵەتە ئەیرانی وڵاتێن دەوروبەر عێراق یەمەن لوبنان سووریا و ئەیران دەستێکی وێ درێژ دوان وڵاتەدا هەیە وڵاتەنەوە وڵاتێن هەرێمێ بەگشتی تورکیا سعودیە مەسر و دەمەکە ناکۆکینە بەرەوا و ئێرانێدا هەیە ئەمریکا بکوشتنە قاسم سلێمانی نامەیاوێ ji بۆی بان وڵاتان بگشتی چوو بله ادوین بلکه بری های دواره راگهانی دیجی بلکه دیجی که دیده از نفساندیم راحت گفتم بلکه پوستن جدی دیواری ده پوستن بچوک نفساند انه دخوازه رولا ایران در رجولات ناوی ده کیم بکه زعیب که جبر گرگ باسک نوی بلاولا کریه ده هندروی یمن ده و حوثیین علیکار پیره حزب الله لبناني لسوريا ده هندروي عراقي ده حشد الشعبي وحزب الله العراقي وقت بيجي تشكداري وهلا قالك جيت اعطي قريدان تيجي انه تيبجي يعني ورد كاربيجي تشار بايتخت عربي يرد بن رولا هذا ودبن كنترولا ايرانيه ضرباس ويجو كفتو جو دار استنى يا جو برنجا كي زنديجي دار استنى كل دفتر قاسم اسرائيلي بو قالك ملفات وكاغتن جرينج دستينا دهبون يعني طيبجي يقول البغداد يعني إيرو حتى ناتد بيني لجعدة عراقي بيسي شار برشا شيعة بنا دو برشانا هناك سليماني خوازن هناك ناخوازن عربي سنة هناك جي بشكي زعيف بشوك بشيعة دقرن سنة كارمي صدي حفتي حشتي نبيرنا إيرو جعدة عراقي بيا دوسي برشانا برشا دو حتى دندرو برلمان عراقي او هناك جي دبن رولا ايراني ده دمشن يعني توازن ايرو او باسكي ايراني يقول درواي بايتخت يعني الطهراني بين قصاندن او نه قصاندن تمامتي وك سيستمك او ديوارك سينورك البيشاي بي دانين كون كاربي درباس بكي جبر بيه جي ناكوكين المنظم نابرا او دولة دي وك يمن وك سوريا وك لبنان وكي انا بين حتى رجا ايرو لبنان نكاري حكومة اخو اوابكي عبد الله سيما بيشاندان ملتي اللبناني بهجة خوي سياسي وسيفيل حمودة كمل حتى رجا ايرو نكارن او حكومة اخو اللي دار بخدمة باشا وك سوريا بريد فيصل كشتنا وينا كيانغو بكشتنا امريكا تخوازي چه سياستك جور سياستك بتجيب كي بيروب كي السارة حردة كشنا قاسم سليماني ويرولا ايراني حتى شرادة كي بسوريا ده كيمك كشنا قاسم سليماني نامكي خرطج ايراني را نامكي قال خرطج بر قاسم سليماني لك كسك شخصك بخوي يعني جبر او موت كاربيجي وك ما قلت شار بايتخت عربة دبن كنترولا بيدبو يعني جبر دولتك وكي قاسم سليماني دكارن الشخص كدي بين الوكاوي ديسا دبن كنترولا روحاني دبي خامنئي دبي يجو دبن كنترولا ولاية الفقيه وهذا الرباط دبن وك نقول جي انه نامكي خورتا جوارتي كرن دبي امريكا سلوكيات خود و بايتختي هنه دبي جوهرتن وتشتي امريكا دخوازي الشرط مرجي خول السربكي طيبه جيرا وك مثلا نقول مسألة نووية يعني وباسكي دي أبي بشيوي يقول أشكري ودوا بايتختي دي ده وقبل سينور جرا بيدانين يعني أما دهندرو سوري بيجي أدبيجو أبي لاوي هركي فقر نور الحسابات يخو فقر يعني أو حسابات ودورة قالك كيم ببي والنفوذ ومنطقة قالك كيم ببي يجبرقو حتى قو بكاربن أو زعيم بكن قو بكاربن دي ساي فقر دوبارة بكن قو دناخو قو بكاربن مرج شرط أمريكي بيك بيني طهران يعني بس هرد تباشي دايدا أمريكا ودولة أوروبية ناخوازن رجيم إيراني هلو شينين بر آبيتي بكن بس خوازن
وەک بەگۆ سلوکیات ڕێژیمە بێنە گواردن يعني باشە هەڵوێستا وڵاتە ناودەوڵەتی برێز فێسەڵ سین رووسیا سعودیە مصر ئیمارات قەتەر تورکیا بگشتی یەکیتی وڵاتن یەکیتی ئەوروپا فەرەنسا بەریتانیا ئەڵمانیا دەربارەی کوشتنا قاسم سلێمانی بهتراوان نابژم پشتەبانیکردن و بهتراواژی ئیدانە نەکردن بەس هەموو ئالیا داخوازکردن و ئەمریکا و ئەیران بژن هێمن ببن لەسەرخوا بن ڕوونەکنە بژاردەیە لەشکەری ژبەرچێ با وڵاتە بگشتی ئەv هەڵوێزدان وڵاتن و پشتەبانی ئەیرانێ پشتەبانی بە ئەوای ڕاستەڕاستان گویدانە نەکردن ژێ عێریشێ ئەو مرۆت کارە بێژێ دەولەتە وڵاتە ناوی و حتا تەب ئۆروپی مرۆت کارێ بووجە دبەشن ئەو بەشێک و تێکلیێوی دانوستانناوی ئابووری ئەو سیاسی و دانوستاندنێوە هەموو دوورە هەبن بە ئیرانەوە مان وێ شەربەزا بکەن تشتێک و قاسمی سلێماناتیە کوشتن بەرنەوەی بێژن دەرەوەی یاسا جیهانیە قەرسەنەکە دوی وارێنە دەبێژن ئەو بەشێک بۆ دژێ ئەیرانەوە ئەکیت پێرۆزی بکن وێجێ شاهبازیە بێژی وێلباوانە مەسەلەن قەتەر بە ئەیرانێرە تورکیا بە ئەیرانێرە حتا ئەیرانە گوت بۆ قاسمی شەهیدە پێشتی وێ خۆ بەگەریاوە خۆست ئەو گوتنا شەهید بوونجی نهاتە دانوستانەوانە یا گرنگ جێ دەولەتی ئەوروپی وڵاتکاری زەحفتر بێژێ بە ئەمریکا رەنە فرانسی و بریتانی و ئەلمانی وانە دەبن هەندروی خۆدا ئەم دەولەتێ مەگوتن هەندروی خۆدا دیموقراتیە ملەتی خۆرانە لەگۆر یاسا خۆوانە دانوست بەس دەرەوەی وڵاتی خۆ بوو سیاسا دەرەوەیوانە هەر دنیێ دەبن وەک دبێژێ وەک ئەمریکا دبێژن یانی بریتانیا جی گوت ji mafê Amerîkayê got berxwedanekî bike ber welatê xwe de bike Fransî nefsa wê gotin Almanî vê gotinê dibêjin ev ê dî wek me got Qetar û Tirkiye wane ev helîfê wê ne Sîn helîfê wê bi Îranê re dewsin ya ji xwe em dikarin bêjin ser bisekirin îro ئەمریکا دخوازێ وی کۆچبەری ئەو تێکلیە گۆ ئەیرانێ رە دوێ دەبشکێنە سین و رووسیا و ئەیران و وانا ئەوێ بۆ ئیرۆ بەهەبرا وەک بێژێ محوەرەکی مەزن تێ ئاواکردن لە پێشیا ئەمریکا و هەوالبەندێ وێوانە ئەو دخوازێ وێ بشکێنێ بکاربێ ئەیرانی زعیف بکێ بۆ دانوستانناوی وەک کووریا وەک سین و وانا نەیەکردن ئەمە ئیرۆ رجالات مدى او دكارين بيجن دندرو سوريا ده زفتر ترك ايرو او صراع قوم بيجن زفتر سر تركيا يعني بل تركيا متردد زانن انه بيشتي جيغا جيهاني ياد دوا وانا تكليه تركيا بايراني هنا بيشتي وقت بيجي دوله يا كيف بقرا بيشتي دوله عثمانيه تبر افكرين اتا ترك هات دانوستاننا خود غربيرة هاتا كرين وتاكلي من بحلفينات ورا هاتا قريدان 5-6 سالة بهبراتي قريدان بيمان واب هبرا قريداي هنا ده حمو واردة دواري بوليتيكي دجي ودواري آبوري دجي بيمان دواري لشكري ده وانتر دا يزانن بمليار دولارات روس أمريكا ببرا تركيا سلاح أمريكا دا تصنن پێشتی بەری چەند ساڵێکی وتر دەوزانن تەیارەکە رووسا هەتەدا عەردەی ji aliyê Tirkawa Putin wa xwestin ku Rûsya bi ser xwe bibînin û bixê bin baskê xwe de Tirkiye ne li hemberê Rûsa ye nikare berevaniyekî di ber welatê xwe de dice Rûsa bike yanî xwest têkiliyê xwe pê re girêde ev sewarîxê 400 û tayarê Vanto û bîst û ne Ez ê ji Putin bikirim ji Rûsya zê bistinim. Li vir rû ciyê nexweşiyê li ba Emerîkana. Emerîkana jî xwest ew dextê lê bikin û bi ser xwe bibînin. Li vê derê Tirk jî dewleteke dewleta çara pêncayê di dinyayê di hêza xwe de bêjin ka ez ê vî şertî ji te bixwazim ka tu çi dixwazî. Ew jî bibire wî bêje em jî dixwazin helata rejilata Firatê teslîmê me bikin وازی تکلیه خود به امریکا را چه کنه پشتی زارجی اردوغان چو رجاء اول چو به 100 میلیارد دلار به سلاح خو امریکا بکنه داون پرسیار پشتی
بێژن گوهارتن دە استراتژێتە ئەمریکی دە ڕۆژهەڵاتە ناوی کوشنا قاسم سلێمانی وێ چ باندۆرێ لێ پەکەکە بکەیت و بهتر بەردەوام شۆڤەکاران بگۆ قەندیل بەسەر ئەیرانێ بێ ئەم یەک یان دوێ وەکە دۆزا کوردی ئەو گوهارتن دە استراتژێتە ئەمریکیدا حتا چرادێکی خزمەتە دۆزا کوردی بکەی گەلۆ مستقبل بەرەو پێش ئایندا دۆزا کوردی وێ گەشببین بێ دەستکەوت وێژ بۆی کووردا هەبنیاننا ئەگەر کوردی بەرسبا بێت دەوڵەتێکی مەزن وەک ئیرانە مرۆت کارە بێژ ئەمپراتۆریەتەکە و دیرۆکەکەوا جیهانێ دەبەری هەزاری ساڵا هەیەنی کوشتنەکە وەک قاسمی جوارە ڕاستە جوارە زەحمەتە و تشتێکی گەلێکی گرنگە بەس ژێ ڕەحەتتر تنە بۆ بکار بنیەکی وەکوی دیسا بشێنن نەفسە مؤهلاتەوی و نەفسە مەژیوی نەفسە وەکو تشتێک دەخوازێ ژوارە بێ ئەو سیستەمە ژێرە بێدانین و سەر بمەشیانی تابن و بەس دەمەک ژێرە دوێ دەمەک ژێر دوێ حتا بۆ بکار بن یەک هەرێ دانوستان لێ بکێ وەک جێوی بگریانی ئەبنامەک خورد بوژ ئیرانیارە ئەمە سیاسەتە ئەمریکیان و بەوێ بەهێرێ دەمە ئەمریکا زوو زوو نەماژ ڕۆژهەڵاتی تەواوەتی وێ دەرکەوێ وێ هەر ببینێ ji ber gelek kaxatin hene ew tiştin hene hiç çareser nebûne mesela Daişê heye heye mesela di hundirê Iraqê de nehatiye rawestin ew tiştê got heye di Sûriye de heye nehatiye rawestin bes wek nake Kurd em dibêjin nû belkî destpêka gotina xwe de jî min got wê Kurd ji marekin dirôla hundirê Sûrî de wê tiştekî Kurda wê tê de hebe ji ber Kurd neketine warê terorê de Kurd darostana xwe û bi eqilekî siyasetmedar wa danostandin di rêya encumena niştimanî bi hemû paytextê mestirên di dinyayê xwe yê biryarê mezin tê de teklî xwe bare kirine ez dibêjim ew bêdanîn destûra Sûrî bêdanîn wê mafê Kurdan û destûra Sûrî de bêdanîn Sûriye bibî dewletek wek dibêje hemû mukewinatê di hundirê Sûriye de وەکە دەرئەنجام سیاسەتە ئەمریکا را مافی کوردان ئەمریکا jî dixwaze divê wextî de wê dibîne Kurd helîfê xwe ne Kurd nebûne hevalê Nesra û nebûne hevalê Daişş wana wê bibîne ئەمریکا û piştgiriya Kurda bike heta got gelek spas ji bo ebrêzê Feysal Nasuhan demê Komîte Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriye û tu gelmin bî gelek spas وەکە ناڕازیبوونەکە لەسەر کوشتنا قاسم سلەیمانی و ئەبوو مەهدی المهندس ئێلێن عەرەبێن و سەردانە ئێرانێ کردبوون لە قامشتۆی مەراسیمە شیناوان لە داربخەن ji dereka taybet nexwestina bibî werê eşkerekirin ji dezgeha erkêla ragihan ku biryara îro li çargoşeya ewlekarî li bajarê qamişlo şîna koştina Silêmanî û elmuhandis werê li daxistin heman ji derê diyarkir ku de merasîma şînê de wê pêşwaziyê li xelkê werêkirin û proseya koştina Silêmanî û muhandis werê şermeza kire سەرۆکە ئەمریکا دە چەند تویتەکێدا و دەهەیەمە 24 دمژمێرەندا هۆشیاریدا ئەنگ و هۆشداریدا وڵاتی ئێرانێ و گوت و ئێران ئێریشی مەکرومە بەرسەفداوە ئەگەر ئێران هاتوو ئێریش کرد ئەمێ بەرسەفەکە بەهێزتر ژیە بەرێ بدەن Serokê Amerîka Donald Trump di heyama 24 demijmêran de sê caran hişyarî da Îranê û got de ku welatê wî wê bi awayekî bilez bersiva her êrişekî bide eger hatû Îran her bingehekî yan jî welatiyekî Amerîkî armanc bike. Di twîtekî de Donald Trump serokê Amerîka ragihand ku ev ragihandinên têne belavkirin ji aliyê wî ve wekû nameyekî ji Kongresê re ye da ku amade be eger hatû Îran êrîşan li ser bingeh û cihên Amerîkayê bike wî demî Amerîka wê bersiva Îranê bi awayekî bilez bide. Ev hişyariya siyane ji aliyê Trump ve di heyama 24 demijmêran de tê derxistin. û Trump di twîta xwe de got ku wan êrîşî me kiriye û me jî bersiv da. Heger carek din êrîş dubare kirin û ew ê bersivek bihêztir û mezintir ji yê pêştir jî ji me bibînin. Her wekû di twîtên Trump de hatî we ku welatekî wekî Amerîka $2 trilyon lê çekê pêşketî û giran xerc kiriye, got ku ew yên herî mezin û baştirînin li cîhanê de. Ji ber vê yekê, eger Îran êrîş lê ser bingehên Amerîka yan jî her welatiyekî Amerîkî bike, ew ê wî demî hindek ji wan çekên pêşketî û nû li dijî Îranê bikarbînin. û tekez kir ku ew qet tê di dil nabin û bi awayekî bilez û tund êrîşan encam bidin. û got jî ku wî pêncî û duê bargehên Îranê ku destnîşankirine û yên herî giringin ji bo Îranê bike armanc.
و ئاماژە bi pêncî û du welatiyên Emerîkiyên ji berî çendîn salan li ser destê Îranê hatibûn revandin û dîlkirin. Derbarê biryara Berlemana Iraqê ku endamên Berlemanê deng bi belê derbarê dawê anîna hebûna hêzên biyanî li ser xaka Iraqê dayîn û biryar dan jî ku gilî bi fermî li dijî Emerîka li Encûmena Ewlehiya Navdewletî were pêşkêşkirin, Serokê Emerîka di vê derbarî de gef li Iraqê kir û got ku ew ê sizayên herî mezin ku ji berî niha wekû wan sizayan nehatine sepandin wê bi ser Bexdavê bisepîne, piştî ku wan daxwaza vekişana hêzên Emerîkî ji Iraqê kir û serbar kir jî ku vekişana hêzên Emerîkî girêdaye bi dana pereyan ji bo Emerîka, ew jî nerxên bingehên asmanî yên Emerîka li Iraqê ava kirîn. û got ku ew bingeha asmanî ya Emerîkî li Iraqê hatî avakirin bi milyarên dolaran li ser hatiye xerckirin û tekez kir ku ew ji Iraqê venakişin ta hemû pereyên li ser hatî xerckirin ji Emerîka re werin dayîn. Trump di gotina xwe de rexne li biryara destwerdana Emerîka di Iraqê de kir û carek din tekez kir ku biryara şandina hêzên Emerîkî ji bo rojhilata navîn ya herî xirab bû di mêjoya welatê wî de. Piştî kuştina Qasım Suleymanî û Ebû Mehdîl Muhendisê di êrişeka balafirên hêzên Emerîkî de li Iraqê, berpirsên pilebilindiyên Îranê êrişek tund li ser Emerîka kirine. Serbarê êrişên berpirsên grûp û milîsên Iraqî yên ser bi Îranê ve ku sûza tolvedanê ji Emerîka re dane. Serok û berpirsên herî pilebilind di îdareya Emerîka de jî berdewam hişyarî didin Îranê û dibêjin heger hatu Îran êrişî her bingehekî Emerîkî bike, wî demî Îran wê bersivek tund û bi awayekî biliz ji Emerîka bibîne. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û Angela Merkel rawêşgala Almanî her du doseyên Sûriya û Lîbyayê gotûbêjkirin. Li gorî daxuyaniyeka Serokatiya Tirkiye duh yekşemê di peywendiyeka telefonê de û di çarçoveya amadekariyên darxistina lûtkeya aliyên peywendîdar bi karûbarên Lîbyayê li Berlînê Erdogan û Merkel her du doseyên Sûriya û Lîbyayê serbarî rewş û pêşatiyên navçeyê û peywendiyên her du welatan gen geşekirin. Bi vî ayê em gihiştine dewiya bultanê, berê bi dewî hatine jî dubare sernûçe. Şandek ji serkirdeyetiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya serdana Kanîseya Ermeniyan li bajarê Dêrikê kir û cejnên serê salê li wan pîroz kir. Peyede di serbestberdana çekdarên Daişê de berdewam û herî dawî jî peyede bihtir ji 30 çekdar û endamên Daişê serbest birdan. Marco Rubio sînatorê Emerîkî dibêje dema serxwebûna dewleta Kurdistanê hetiye. Rojnameya Washington Post dibêje Mike Pompeo wezîra dervê Emerîka endeziyarê plana kuştina Qasım Suleymanî bû. Her şad û bextewar bin.